Kublai sa chisin pat ya piki para lopo ije. Balaju ajing kerjaan na kapor syakapor ya kane ka channel. Kane ka deka khana ka bala bateng na kacing syapang udamiki. Hadin bangladab ia ka benta ka basa. Mentapan togen ya pej saya ka benta ka basan. Henry hasua bangnya syakmat ia kane ka khana. Soba sa chisin pat ngakarpat ya pi subscribe bat nyon ya ka bell icon na ka benta ki bampat dem. Na ka benta ki wepat ki video ki bandang pelan. Haka bakut jong ka khana ka benta ka basaw ngiyo i baka kmi udamiki kla i no syadin ya udamiki ubadang hapo sitayo hadin baladep kha ya u rengkat ka henmen jong u kalenda hadin balakla no ka kmi ki bahayeng ka kanthai kila simti bat rihi no ya ki jong udamiki baro si para u kupa jong ki pat ulaleksa no syayengkor watla hadin ba kupa jong ki ulangat hakate ka jingja lanan ya ka yeng kasem jong u penban idan jingkela ai Henry kumbaju long hi udang ye beteng baj akadi buan mitsengi ime i udamiki bar kalinda isipa ban pensum pensa yaki sipara kamtam ya udamiki ubadang dei haka jingri jingkedom haka jing ai bun ka kemi ya u watla ime i ladan haka jinglong temen penban imbansi ilong kum balung khun biang ihap khi siteng met siteng senya manthum ban kan oi ya udamiki hateng bapli ha ka jinglong temen ijan omla yeng shu ban ba ya udamiki man sngi man men Henry in berat shanu ya laki ksiu imla kier da lelero habaki kot kikhia ikemen barki bat habaki pang kisitompat ijau umat bapli ki henmen barki para jong kakmi jong udamiki ru ki rap hateng tang ba makiru kimla pat bandon rengkat borobor nama makiru kiladan la kacong kalong yeng hadin sansnem udamiki ulala banyaj menyeng bat bamja di syahi kalinda lei kat no tam kelatib lot ban syet bantiu namar udamiki ulong ukhna ubakham chalak bat ubabunnya ime i bahaya bar kijing susi baro kibarate amrau ya i baro si kata mentah andala khamhe udamiki pat ulalong penban kom uksiang ubapan kemen bar ajing ya i man kasngi ubiria lai phujan bat ule ki ban pensamrkhi ya i kumta laki dong kaslei pat kajing song kajing kasem jongki la pendap mer da kajing ian hakawai kasni udamiki ubadang lekai haplau yeng kalinda pat kelasong kai halor mau harut lenti udamiki ulakhot yaka kong wan si ya lekai Henry kelasong ngap lakumba kacing mut jing perkhat jongka ka her shanure Henry klapet se penban yaki para khana ki balayai lenti nangta ban le syaskol udamiki bar ka henmen jong u kalinda ki susong hayeng Henry hateng pat kalinda ka balak hamsan kalayarap kam yala imein laong ba uding ubajar ngam hakalior usa thamran pat hakatlang kamdon jing ya pher namar kata ya ubriuro hakawai katlang ga bakriat pa kalinda batla upara udamiki ki barang sar plau rengkat kacing ya bonne para khana kensan la perta kamidu jongki banlej no kloi sayeng markum tahi klabu ya usin satlai bat ya kapraten haba kilarong sapo yeng imi penban ila sitom jor hajing thia ha kacing long temen bat ila telot bha wot baro sipara kiladam hamed imi barkisno marsilengti kila septi yang bapli baro arngut sipara Henry namar bala banjur kajing sitom laki keren baro arngon May iit klanya mo Henry laki la persang ban keren ru imla syu hood day yakini ar kiksiu jong i ba i thep mensim bat sa no tam penban dakabor brio imla penmi sur syu man persngeu yaki ya kajing sa no jong i yaki
Badai hi hakate kaju ka klipmat hasiwa ba indekut mensim no berob na arliang ngap jong i jauh ki umat teden idekut mensim no hi hangta lah sawa ka jingyam riu hakate ka ying kalinda ka balak hamsan kala snutu ba imei e jong ka menta im don shu kala lanyar kliang bat kala piam na syadam jong i Henry bapli udah miki pat upara badang kamren mei e balai pim keren ula ong ya i katu nyelapoi syaka bakut jong kane kakana kabenta kabasan lada pisnu tenat ya kane kakana ay ka jingkersan jong pi dak ba pisir syaki parlok bat ki ba i bathon jong pi ngin sadang ye beteng biang saya ki wei pat ki benta badang sa ku blai sibun